Phindza kuba intokodo mbukeli esehlelweni lelithini libandla. Ngithemba Simbuyisa ke mbukeli. Phindze futhi mbukeli sikwemukele sikuvusele ekhaya. Siyabonga kakhulu mbukeli kusibukela nokusibhalela nje ehlelweni lethu. Kuyafika ngalanga kithi mbukeli. Ngikhuthata nje mbukeli ukuthi ihloko mbukeli sipheni ngalapho ekhaya. Nemimbuto engaba nawo uchubekela nesibhalele inombolo ikhona ngibabona ukuthi nakuma social media platforms la khona. Ngaleka lokho mbukeli siphindze sibuyile ke nabo bomake sikhulumisa indzaba ye calling but lamhla ke indzaba yabomake MKHOKHELI mbukeli lamhla ke sibuke nje ema challenges bomake MKHOKHELI lababhekana nawo nabase baqhuba wona umsebenzi waNkulunkulu ngihamba nabo ke abantu abadzala ukhona make simelane usolapha eThrone of Grace lapha embekelweni ehamba naye umkhokheli lapha ya Mrs N Mamba usuka lapha FEA Ngwane Park angiphindze ngivusele Mngoni. Ngiyavusela kakhulu Mbuyisa ngiphilile baba. Sikhona ngathi. Cha siyabonga ngivusela kakhulu Mfulini. Siyavusela baba Mbuyisa inhle inkosi. Maye siyabonga. Lamhla ke ngosami lapha Mngoni sikhulumisa nje indzaba yema challenges lelibhekana nawo nibomake MKHOKHELI. Make ingabe vele ma challenges mani lenihlangana nawo nibomake MKHOKHELI emakhaya la niphila khona nabo babe. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa. Lokho yekwendeke Mbuyisa uthi khanze umake MKHOKHELI sona mzangu yedwa so lonely ukhani kumngani wakho so busy kakhulu. Ukhanze ukuthi khona lapho Nkosi yami kude nalomngani lonaye longakhona kumbe ukuthi ukhulume naye buhlungu bakho kumbe ngendlela lesewuphila ngayo naloko ukuthi nje ukatseka nalekhaya kubo ma in-laws ukatseka wena ngazuthi nje konke ungakwenda kube perfect kanti phela umuntu uphile enyameni ukhanze ke ukuthi ngalokho umake MKHOKHELI bamanga hawu mama MKHOKHELI wenda lokhu mama MKHOKHELI okhuluma kanje kani solo basheshe bakujaje kuba nje ngiloko lokhanza ukuthi sidibana nako sima make MKHOKHELI emakhaya bathatha lesigaba seMKHOKHELI sihambe siyofika nalekhaya. Okay. Kanti phela lekhaya sifuna sisalele sonveni. No ngiyabonga Nkosi yami Ntuleni mhlambe makwami nawe khona magama longawasho ma challenges nje nihlangana nawo bomake MKHOKHELI ekhaya manje. Siyabonga baba. Kuba imithwalo lemithwalo yalelikhaya. Yebo. Ngoba kusho ukuthi babenaka hamba nalomsebenzi isikhathi lesinenge abhizi nalomsebenzi. Bantwana ke baselela kuwe. Nguwe ke lofanele ulayele labantwana indlela njengoba livila uNkulunkulu lithi umntwana mlayele indlela lafanele ahambe ngayo. Nasakhulela ngeke ayishiye. Kubita ke wena ke make lokuthi ukhuthale lokunakekela labantwana lokuba layela lendlela. Nalakhaya nje kubona intfo letinenge njobasho make ukuthi utigcina so ungathi so lonely. Ngoba awukhona lokucoca nebantu labanenge ngoba phela wacoca kumbe nesithundi samfundisi sitakwe siyehla. Okay no ngiyabonga kakhulu Ntuleni ngosami lapha Mnguni ngabe sesifuna kenyalo kubuka ema challenges leli nifesana nawo sesibuka kenyalo ebandleni ngabe ngimaphi nje maphi. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa ebandleni lokhanza ukuthi sibhekana nako kuba ngiloko ukuthi ukhanza ukuthi labazalwane bafuna ngathi make MKHOKHELI ngawati konke. Okay. Kana ngeke azakwati konke naye MKHOKHELI noma ngayini bamdzinga ukuthi abe khona konke ama meetings la bitiwe make MKHOKHELI akabe khona kula ma meetings aba understand nasangekho ukuthi akasekho njani make MKHOKHELI ba expecta more. Okay. Than you can deliver. Okay. Nalokunye ba expect ukuthi ukhanza ukuthi sawugijimela inini lelingasilo lakho kanti nawe une calling yakho ungimake MKHOKHELI ukhanze sewende ama blunders ngekuthi bantu babheke ukuthi wende naku nawe lo ungakabhitelwa nakona ba expecta nje ukuthi ngathi ngakwati konke kude lo ngeke uzokwati ungimake MKHOKHELI kanti umuntu ngeke uzokwati konke. Make ngiyakholwa nje ukuthi vele nalobukhokheli kwabona ukuyicalling kwabona. Nkosi yami Ntuleni mhlambe makwami nawe khona emagama lo ngawasho ke ukuthi nila ebandleni nje make MKHOKHELI ngimaphi ama challenges leli elibhekane nawo mama. Siyabonga baba. Insayale enkulu vele. Ngolokuthi
bakuthatha njengesibonelo sabo bonke nje ufanele umodele wena lempilo yekukholwa uke ubeve nje labanye bathi umkhokheli angakwenda lokho umkhokheli kanti nabo mbamba lobukhokheli sesigaba thide kodwa nje lokubheka umkhokheli ngilo lokubheka kumzalwane wonke even njengathi umzalwane unelungelo lokukhuluma noma kanjani but my mkhokheli udelele lungelo kepha ke ngilenkonzo nje liyasho ngiPaula nakathi ngilinkiseni ngoba nami ngilingisa Kristu kusho ukuthi nje umkhokheli futhi atimisele kulingisa Kristu ngesikhathi sona ba uhlale wena vele oyingilozi Nkosi yami ukwetama cha ngiyabonga kakhulu Ndluleni ngiyafisa ke make ukuthi sibuke nje la emangweni because ngiyakholwa lo ukuthi la kunamabandla khona make bakhokheli basemangweni le emangweni ngiyakholwa khona tikhona ingcinamba takhona nakhona ngabe vele ngutiphi nje make ingcinamba lokhanza ukuthi nibomake mkhokheli bese nihlangabetana nato emangweni. Ngiyabonga kakhulu Mboyisa. Tingcinamba lokhanza ukuthi siyasihlangabetane nato emangweni kuba ngolokwe ukuthi wonke vele umuntu usuke akubhekile ukuthi njengoba uthi wena ungumkhokheli manje bakubheke ukuthi uphile impilo letawuthi mkhokheli abakakubheka ukuthi kube khona lokwendako lokungathi kuyaphambana kufanele nasi ngumkhokheli ngakubetha kufanele celebrate kukhona labangagadi kuwe umuntu ukuthi ungakwenda kanzi utawukwenda ngalokuthi usaphila la kulomhlaba kulokunye ukhanze ukuthi kwanalabantu bafana bendeni badele bagade ukuthi baphile impilo lengcwele abasawende ama mistakes abasawende bantwana siyathina bakhulu bayangena etitejini ukhanze umntwana sekanda lokungakafanele ukuthi ngakuyentiwa ngalokuthi ke ngumntwana waleka mkhokheli waleka mfundisi akakabhekeki ukuthi ente ama mistake kanti umuntu naye uyaphila ema mistake vele atawuba khona endleleni ngathi nje bakatha lokukhulu kakhulu ngekuthi kumbe wena songumkhokheli ukuthi bantu babenu balapha kamfundisi lapha kuyatiwa likhale emfundisi kanti phela sengefika ezulwini Mbuyisi sisenda wona emaphutha ngiyabonga kakhulu Nduleni mhlambe nawe make khona lo ngakusho nisaphila nje emimangweni le niphila kiyo make mkhokheli ngabe vele ngitiphi ingcinamba lokhanza ukuthi nihlangabetana nato le emimangweni. Siyabonga baba Mbuyisa kuliciniso vele ukuthi kwalamangweni unesayeya ungimake mkhokheli yekuthi nje bakubukile nalamangweni balibukile nelikhaya lakho nalabalambile balamangweni abakabheki nje kuthi nabafike kamkhokheli mkhokhela nganika tandla ukuthi awu lokhu ke ngengikhone ukukusida ngakho bangasiphathi lesingwa but basifuna le kamkhokheli basigadile kamkhokheli futhi nangakasitholi tawuphumasho nje ukuthi hawu ngomkhokheli walapha akakholwa lokuthi kunekwendeka ubede mbamba so lokho ke kuyisayeya lokuthi wena vele udzinga ukuthi wenyusanyuse indlela yekuphila wenyusanyuse utinake nje kuveta tithelo tonke tamoya lokusho ukuthi make kahle kahle noma ke mkhokheli nisuke nibheke ukuthi nihlale nje nikhipha lokuhle kodwa la kulabantu. Nkosi yami kepha ke kumbe kuyasita nathi ukuthi kutafuna sihlale on our toes Jesu asikhanze si right nakabuye hayi siyabonga kakhulu Nkosi yami lapha mbone siyambonga nje uNkulunkulu mngoni ukuthi bomake nabo sebayasebenza esikhathini semuva bokhanza ukuthi bomake abasebenzi umsebenzi abo baba naku ke wena umake mkhokheli ngiyakholwa ukuthi nasemsebenzini likhona ingcinamba lohlangabetana nato mhlambe ngitiphi nje make ingcinamba lokhanza ukuthi nini mhlangabetana nato nisaqhuba imisebenzi yenu lentiphilisa ngayo emisebenzini. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa tikhona diningi Mbuyisa ngoba nawuma mkhokheli ungumzalwane mina la ngisebenza khona siphila ngekuthatha iorder order ithathe njengoba injalo naso ungasayithathi le order uyayibona kumbe le order hayi le order ngathi akusiyo le kodwa ngalokuthi wena uthi uyakholwa wena ungumake mkhokheli sibheke kwekuthi naku lesikushoko ukwende futhi ukwende perfectly
kube bede ema mistakes lo wendako kuloku lesikutfume kona kanti phela Nkosi yami nathi sikhona siyaphila sibantfu kunengi lesitakwenda singakwendi kahle kunengi ukukhuluma lesitakukhuluma kwakhona lemsebentini singakhulumi kahle but ngalokho ukukhuluma emake mkhokheli kuthiwe awulo make uthi ukholwa mbamba lo nawala kuthatha le order bathi akakholwa lo yalo wala kuphunywa kanti akusasiyo phela le order lekufika ngithathe babheke nje ukuthi konke lokushoko labakushoko kwende ngalendlela labakufuna ngayo ngosami lapha Ntuleni mhlambe na ungayilobola nje uma mkhokheli mhlambe noma sekungasiko nini labaningi nabo bakhona abasemisebenzini bayasebenza TINGCINAMBA nje ababhekana nato ngabe ngitiphi nje manje Siyabonga Mbuyisa ngiko kona lokho nje ukuthi akabhekeki umkhokheli kwendaliphutha ngofakazi emalanga empilweni yemuntu nje akafanani kulesinye isikhathi i-energy nayo nawe yokugijima around but ngalenye ilanga nawe uphasi kepha kudabhekeki uthi uphasi we nahlalahleka kunahlala gijima nalamsebentini ende lo msebenzi njengoba akabhekeki kuthi yena namhla ke uvuka on the wrong side of the bed fanele kungendeki kumkhokheli nahlala la kahle ngakhona na all the time hlalela kahle ngakhona kulesinye isikhathi ke lokho positive kuthi kumbe nalabo labakuphethe bayathembela kuwe so nawe ke kuyakubida to live up to their expectation cha siyabonga ya siyabonga makela uthi vele abantu abadzala nabo ngasikhathi nawe ungumake mkhokheli ugcina zoba sibonelo nala emsebentini sebathi hayi man make zibani ungathi ukahle bukani khona nini labayi siyabonga kakhulu mbukele ekhaya ngicabanga ukuthi uthi uyadivela mbukele abantu abadzala bomake mkhokheli lenhleni nabo bayichaza lendzaba ukuthi kufuna uhlale ungumake ube sibonelo noma ngabe kusemangweni ngabe kusekhaya ngabe kusebandleni ngabe kusemsebentini sibuke wena khona babukele kowe siyabuya ke mbukele sajika khona ititolo ngomukele bolethu ngabula msakazo wakho Eswatini TV sehlelweni ngembukeli Litsini libandla sikhulumisa nje ema challenges bomake mkhokheli lababhekana nawo sivile ke sisengayi itolo ukuthi umake mkhokheli kufanele bahlale bangala esidini le right yaso sonke isikhathi kukhulu lokubhekeke kubo sibazalwane sigathe into letinhle kakhulu umake mkhokheli siyabonga kakhulu ke boma kwami sisabuka nje wona ama challenges kunebabukeli ke ekhaya labasibhalele bayacela ukuthi imane nibaside njengoba niboma ke mkhokheli ngicela ngawe Ntuleni lapha lo mbuto lona uthi lo mbukeli ekhaya ungumkhokheli mane babewa kakhe uhlala abusy kakhulu ngetinto telibandla kunemndeni wakhe ngabe ungathini lapho maka Siyabonga babe kuliqiniso ngiyacabanga lokuthi kuyabita lokuthi lo msebenzi waNkulunkulu uthatha njengemisebenzi leminye lokuthi vele iyabita yonke imisebenzi kulesikhathi lesinje umfundisi asatha ukuthi ungumphathi vele umphathi vele kuyambita kulesinye isikhathi nangesikhathi leti awkward kuthi agijime make mkhokheli ke kufuneka angakuthathi ngekuthi muncane lo msebenzi lo awumukele nawo njengemsebenzi labangambita bathi ngemandla ambite uNkulunkulu wakhe athi ngemandla kubita lokuthi wena ke ubeketele nokuthi ukwemukele futhi kuliqiniso ke ukuthi nabo babe bayabita phela ukuthi kulesinye isikhathi ba prioritize nabo umndeni ube mcoka kakhulu nakuwo kona ngiya understand ukuthi kulesinye isikhathi baye babuke ngekuthi hayi nangishiya lo mndeni wami kungcono wona utawu understand kunalo mzalwane so bita ke uma ngemkhokhela uzame lokhu understanda kulesinye isikhathi but uzame lokuthi hawu kwanamhla ke babe nami ngikhumbule nemndeni
ingathi bomamkhokheli bayahlubeteka kufanele sibatholele ama-psychologist amaye batani counsel kuseba ngicela uyilobole nawe mnguni lenzaba yanangimake nangu umkhokheli uthi babo kakhe uhlala busy kakhulu ebandleni bese ke uyawukhohlwa nomndeni wakhe. Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu baba Mbuyisa. Kubuhlungu. Yebo. Kubuhlungu lokuthi uTikhanze sekungazi uthi nje sowudliwa ngumzwangu edawetwana awuso wena awusatiwa nethi Nkosi yami nami ngiyasidinga isikhathi. Lengingakusho mina kwekuthi Mbuyisa before there is a church there is a family. Babe akafanele awadlale onke lama roles. Ekhaya siyamdinga babe ukuthi abe ngibabe ubantwana abe indvodza kumali esonfeni abe ngumfundisi onke lama roles lango abhekene naye nase kukhona la sekungathi kuyashoda khona kuye bese sekuba inkingi kuye bese sekuba akusabi nako kahle kuthola so kudinga iwisdom yaNkuluNkulu lokuthi kungaze kulahleke wonke umfati icaphele ukuthi lilayini lami ngiyadlala noma ngigijima kulo lele kufanele ngigijime kulo lengingakusho nje ukuthi sibomake mkhokheli kuyafuna lokuthi nase uva lokuthi Nkosi yami yati mina sengiyamdinga phela babe ngathi soyangilahlekela ngoba noma buye esonfeni la khaya jika kube ngisondvo khona la ekhaya sedinza abantu asesonfeni toti ngiyamdinga babe ukuthi naka la khaya akabe indodza kimi abe ngibabe kubantwana esonfeni abe ngumfundisi nakasesonfeni kunga letinfo tingahlanganiswa nakunjalo kukhona labanye labaye bakhuluma bathi when the queen is happy there is peace in the palace. So nale peace ikhona la khaya nakanjani nasesonfeni kuyawuhamba kahle. So umsebenzi lomkhulu babe lofuna angawuyekeli nala khaya unelitoho lelikhulu lekufuna ukuthi alente la ekhaya kuze ukuthi konke kutawuhamba kahle. Kusho kahle lo msebenzi wefundisi ulukhuni ngoba vele baba uchama inkinga asesonfeni bese phindze futhi letha la ekhaya ugcine bese akusahambi kahle. But indzaba yelanga lekufuna sesiyikhulumise sibathola labo khansela beto cancel lo mdzala akacedza kushumayela. Awu siyabonga kakhulu. Ntuleni nangilomunye umbukele naye usibhalele make uthi naye ungimake mfundisi. Uyakhala ke lo mdzala lapha uthi bayahlela tindvo nababe. Batihlele nje kahle malanga asemanengi. Lisina sekufikele lilanga uthi tindvo sale setendiwe. Hawu babe nyamalala so nakati so sesondweni mabe so nakati indoda ebazalwane esondweni ngicabanga ukuthi vele ungathi kunehlukubetika lokukhona la ngiyacela ke makwami lokuthi usite nangumkhokheli lo so kati buta tiphendvula ngalokukhokhela. Siyabonga baba Mbuyisa bese sithe ukhokhela ulibito kuliqiniso lokuthi babe naye vele udzinga anake lama roles akhe njengoba makashidi uyadzinga lokwanaka lama roles akhe but kulikhuni lokuthi ungalwela kumtshintsha make mkhokheli wena ngoba kahle so kubita lokuthi wena zama little bible adapt yourself to your husband kulwele lokuphila phasi kwakhe uphile naye umemukele kuze ungalimali thola strategy sekuphila ngale kwaloku utawutikhanza ukhona lonke namalanga uhlala kuphithi party wena ugcina uwonza ngani nawutomukela nje ukuthi cha le yami baba kekho yebantu bonke ukhone nawe kuphila lokho kutakusita wena dinake wena ukuthi ungadlimadi ngemsebenzi umcebeke kuNkulunkulu wakhe kahle ngoba uyakhuluma naNkulunkulu namoya longcwele bayevana ngicebe kuye kube nguye lo instructela lo babe. Hayi ngiyakuva ngiyacela bange nawe uyilobole. Ngiyabonga kakhulu Mbuyisa kona Nkosi yami ngalesinye isikhathi kuye bese sekuba uve nawe ngathi sekumadimo ngoba
ningumndeni nje ninema projects enu alakhaya futhi lekufuna agcine afezekile nawo as much as nalawa lesonfeni kufuna nawo agcina afezekile lokukhulu kakhulu kukhuluma nibeke kwekucala kube kwekucala kuze kuthi tonke tintfo titohamba kahle wonke lonesidingo lanaso eve lokuthi cha ngathi ngisiyafezeka nalesami ngoba nakutawuba naloku ukuthi sonke isikhathi singabe sibekile ukuthi senda naku babe senda naku sekuyawuvela lokunye kwasesonfeni kuyawumenda nemkhokheli agcine angasalithandi kwalona lelisonto kuthi yathi lesonto lithatha yonke le mali yalakhaya yebo kona uyabona ukuthi kudzingekile nalesonfeni but let us try to strike the balance ukuthi asingabe sele scale sesiyatsheka sekungathi sekukhona lokumcoka kakhulu kunalokunye konke kumcoka asizame lo sisibalansise konke it comes down to communication hlale phasi nababe babe ngicela sibukisane 1 2 3 4 5 ngathi akusasihambeli kahle ngabe singenda ndlela thini ukuthi tonke into ikhona ukubalansa la khaya ngoba naleli khaya liyadinga ukuthuthuka nelisondvo kanjalo nalo liyadinga ukuthuthuka cha ngiyabonga kakhulu make simelane but nje ngekubuka kwami ungathi abafundisi bahlale babhizi bahlale bede lesikhathi lapha mambalenze kunembukeli ke lapha naye lo sipalele uyakhala ngosami bantu labadzala ngiyakholwa ukuthi ngidamsita nje masinyane uthi ungumkhokheli manje inkinga yakhe umkhokheli lo sasemncane ukhala ke ukuthi ke le ebandleni kunabomake labadzala manje labomake labadzala bathi bafuna agqoke njengabo dress code ngiyacela umsite Siyabonga baba Mbuyisa asathi kahle ukuthi lo mlaleli ukhuluma ukuthi agcobeke njengabo kanjani kodwa ngicela kucabanga ukuthi labo make labadzala imvamisa bakhala ngekuthi ungavede emahlombe gcoka lokusakhothana ngetulu especially natomembi kwelibandla bakhale ngekuthi bacela uthwala enhloko kube nemehluko nje ukuthi wena phela awusesiyintombazana ngithemba ukuthi abakhali ke ngekuthi gcoka ingubo le kanje gcoka ingubo le kanje ngivama kuva bakhala ngale tintfo letimbili mina ke ngingathi kulomntwana akithi lo simntwana akithi kodwa yonke indzawo ine dress code yayo yakhona yebo baba na ungakumukela ngekuthi ngoba liqiniso sifuna kuhamba nabo bonke yebo mama nalaba labadzala ngeke usebentele ukuthi nabahleli lapha bona basapho nje khokhelwa nje nalo lo wenda kanje nabo uyabakhinyabeda la kholweni kwabo kani ufuna bethwala nabo ufike nabezulwini nabo uma ngabe ngulo lokuncane nje kwasenhloko kwekuvala emahlombe awuthathe ngokuthi i dress code yasesonveni njengoba naseParliament nje awungeni uhamba ngenhloko nawo manje i dress code yakhona angisho labantu abadzala abasho sinoma soyedolobheni yenda kanjalo dolobheni tawutikhululekela but lama hour nje lamabili lamathathu sesonveni awukwemukele ukuthi i dress code yakhona uzame ukuze bakhone nabo labantu abadzala kukhululeke enkonzweni ngiyacela make umsite nje masinyana sitakana umkhokheli wami ngosamdo sasemncane ngiyabonga kakhulu Mbuyisa kunje ngoba asho make mamba lokwekuthi yonke indzawo ine dress code yakhona yebo nangabe kunindlela yakhona yekugcoka asimane sizame lokwekuthi sentele ukuthula nabo bonke abantu sigcoke ngalendlela lekufuna ukuthi sigcoke ngayo kodwa kufuna kubo konke lokwentekako ube nalomoya wekuhlola nalomoya wekuthi engabe le ndlela bayifuna ukuthi ngigcoke ngayo lo moya behind wekungifundisa lokugcoka uthini lo moya lokuthi nyalo sifuna ukuthi ugcoke kanje nyalo sifuna ngoba labanye bangakutshela kanti akusiko nalala bakutshela khona lokukhulu kakhulu ngilokwati nawe uthi noma ngawe uyagcoka angakulahli inembeza wakho
ngoba uyakhuluma nempesa uyakhuluma wena uyithatha nje le ngubo yakho uyigcoka uyakutshela ukuthi lokhu hayi wena ngengane yakho uthi hayi lokhu kuyangilingana uzusula ukuthi ibuke esibukweni uthi hayi lokhu kungekho number 1 kanti sekutawubanga umsindo uve ngathi usonguma emkhokheli bayakuhleba enkonzweni kanti ulandzele wena lenhlebo Nkosi yami ngiyabonga kakhulu mama-ke Nkosi yami lapha mambalenze sesivala nje makwami ngiyafisa nje lokwadi maka ukuthi ngabe vele ikhona ni training abomake emkhokheli mhlawumbe nase nifika kwamkhokheli sebani train nifundiswa ngibani futhi lapho Siyabonga baba Mbuyisa siyifunza la ndleleni siyifunze la vini la uNkulunkulu ukuthi umhlangano sikolwa ngoba lo kuba ngumkhokheli ecaleni besishido ukuthi uqala ube ngumzalwane na umzalwane ke uyalifunza iBhayibheli na umzalwane ke uyathandaza kude nje la uhlalelwa phasi khona at least angake ngikubone lokuba likhulu kakhulu sometimes nalo mfundisi ukujikela lokuba ngumfundisi senihlela endlini na utakuye bengasiyo umfundisi bese uyajika sokuba ngumfundisi so ufuna phile nemfundisi wena botitshele nje ukuthi utophila nemzalwane ngicabanga ukuthi ke kumcoka lokuthi ufunza lokuba ngumzalwane nje ithelo tonke tamoya ubulwele utivuka utelele tidzinga kuvukutela ngiyabonga kakhulu Nkosi make mhlambe la ungayilobola lapha ukuthi bantraina kuphi singakuphi lesikolo lesetrainwa khona lifundiswa ngibani nisangene lenkonzo kwamkhokheli Nkosi yami ngiyabonga kakhulu Mbuyisa ngekukhuluma nje liqiniso emphi kwaNkulunkulu ngisengake sengive ukuthi kune training ufuna sezivula yabo bomake emkhokheli ngiyasola lokuthi thina khona kwentiwa ngilokuthi kuba sensonveni kufanele kuba semenveni ngoba kamkhabela nje kuphilwa lenye indlela nakasimelwane kuphilwa lenye indlela nakamamba kuphilwa lenye nala masonveni ke kunjalo kunetindlela takhona kumbe tekhonda nangingakuthatha ungimake mamba ngithi make mamba na indlela yabakhokheli lekufuna bahambe ngayo ungakhanza ukuthi sekuyaphambana lo lengivame kubona kuba ngulama seminars ukhanze ukuthi kunema seminar abomake emkhokheli bayabitwa abomake emkhokheli nakhona lapho kubachushisa ukuthi nasudibana netinkinga musutfala tandle enhloko make emkhokheli akube khona la umuntu lomathembako noma imento noma yinto ukhona ukuthi ukhona ekuventa abhlungu bakho kuye ukhona ukukhuluma konke nekujabula kwakho kumbe kuye indlela basuke ba-equipha nje ukuthi kulokuphila kunengilesidibana nako but phila khona lapho kuthola indlela ukuthi ukhona ukuphila lapho ukhona ukuphila nawe ukhululeke ujabule kuphila kwakho Siyabonga kakhulu umbukele ekhaya siyabonga kakhulu kubomake msathuba nje babonga kakhulu abantu abadzala abakhokheli siyathi ukuthi bahlale babhizi njengoba nje balakithi lamhla emakhaya kuyonakala bayadzingeka ekhaya bobaba kufuneka sibabaphakele nje nyalo siyabonga kakhulu bantu abadzala kusihlonipha nje ukuthi besingeda ku interviewer sikhulumisa lama challenges ngiyakholwa mbukele ekhaya ukuthi usitakele kakhulu kunama challenges nawa thola ke lisito mbukele nangama seminars ushilo make ukuthi la kuhlangana khona bomake emkhokheli emakhaphuzi bakhona nawe ngale kaloko ngithe Nkosi Mbuyisa ngithi ngiyabonga kakhulu kuba uhlehle landzela ke eMswatini wakho Thombe Eswatini TV sibuko samaswati usale kahle